Block M Entertainment. Kok dia milih ngetul aja kan? Kok milih lagi bola aja? Lu. Pada TV jam pakai ngecak kok cahaya cek. Oh, dus kol. Mana sini kah? Koleh betul. Yang dia milih kah? Tuh, Edison. Apa? Kamu lagi mikir ngalim bayar toh. Dulu kok kita ngomongin kon topa, beri disetan di betara kon topa. Wala yang laluan di lah, jangan lekalato bola ya. Ya mulawan di lah, jangan ngocak. Mana orang sekolah di lah jangan. Tengah ya. Kau ni kalau kau lantang lah jangan. Wah, kayak bekapi pakan nak. Nanti, saya nggak mau leh. Hayat, lurat. Lajeng orang yang lebih di atas sapi kan. Makanya tadi ki ke gebi. Si Samson bagi ada kan nak ya sangat bola. Bola ring senyaman cungke, cungan kan. Serkeseran ale kopi manis. Jangan ale daunah nangka kerpekeran ale sambinan jeng bejengan ale sangkutika oleh aroko ale tak oleh nyumet menyumet ale sabae kabing oleh nuro ale tak oleh nginep mun nginep ale pas kabing. Jok kamu Samson logic deh, kan? Tuh, Pak. Mangken tak sari ramen lo temu, Pak. Kira kebaya apa nang ngarasin aja, Pak. Gak celing tak udah dia. Ya, iya, Pak. Kebaya apa? Enggak diri ya, Son. Bila kebila, jangan lo kebilencak. Aduh, lah Pak, mau kebaya jangan, Pak. Engkau kifur datang dulu nih, Pak. Kita tang demang. Seroncuk lah jangan. Ulah kan di bola sejago kok, Cang, Pak. Wala kau beri aku nak kena anyaran bijak. Kita tahu ke Samson sekali kan aja. Demang, pak ya? Ya jadi dari lu papa mari lah aja lu pak. Ari ya son sekebidak ku son. Mungkin masal saprang setia berdua lah jangan di bola. Oh mudah pada ayo pak. Beri di mana kan aja? Pak baru di bola aja tidak sejauh. Pamakan. Ayo. Kamu aja lu deki betul deki. Iya kah? Kok kacang panas hati pak. Tang goreng pak. Sunah pun palu orang kebe. Wah, bahare lo angko dia pak. Oh ya yuk.
ada muson montang lajangan sederan. Aduh, Samson itu pada tengungku yo. Duh. Wah, montang lajangan itu ya. Wah, ada muson aja. Wah, parah mau ada tengungku kan. Kepala Samson. Bang, ini lo bang. Ayo mau sederan. Apa? Tuh, Pak Jamil ya, Pak. Jangan juga kita. Engkau sangat juga. Gimana, Pak? Masa, Pak? Pak, jangan, Pak. Ayo, Son, cepet, Son. Tarik, yo. Pak, dah mana Papa beli Papa lo saya takut cobi buring itu, Pak. Wah, jangan cokok Jamil, ayo. Wah, palang turun top. Yo. Duh, dah mau peloros, Pak. Dia mau tahu deh, Son. Pak yang ini sebut dong, Pak. Ayo, Pak. Anjo apa? Pak kok ora? Jamil lo teh lo genang. Wah, dah mau kena minta tekong ke lajangan. Petek rapang, le tuliang ke. Wala lo tahu ke lajangan ya. Ayo dan tere. Mau senang. Wah, tatek tahu ngocol lajangan, kadang nak kan ato. Kalau ngap berpaham petek lajangan ja. Ayo, dia musuh aja. Ayo. Dari peloros. Yang hongsang ya? Iya, yang. Wah, mun tadi cong ngocol lajangan hongku. Tengah yo. Oh, tek cicong. Oh, loh. Cek gulung, Pak. Cek budung ku kanari. Turu cek gulung. Tak kok kana bulan. Gue langsung sang lihat Jamil, Son. Dia apa deh? Iya yang kok beri yang kepetan cek raja nih kalau. Ini pakai kalah. Bila cepet aja Jamil. Tolong lagi, Pak. Ayo tulis. Pernah dulu, Pak. Sange Pak yo. Gue langsung, Son. Cek apa dong? Lo tak kalau sang le. Wis ya. Tolong lagi, Pak. Aduh, pegaan. Wah, lo nonton kes, Pak. Peke je. Pas cong. Peke cong. Weh. Ayo, lo amunya. Lo ke amunya mah peke. Rumah. Roh ucuk dia kele bunda ya. Mungkin ngano ada lagi kan? Weh lah apa? Aku lupa. Dari mau sopo le, Pak. Mumpung jojo, Pak. Dan teh Jamil pe, Son, peke je. Wah, ada teh Jamil pakai sapu sangle mun setia. Mumpung di rajangan nyaman. Lu apa bulan coba aku lupa, Bang. Ya harus copret tok, Son, wah. Pak mun setia, Pak. Kalau nanti kelajeng siapa, Pak, Bang ke Samson. Tapi pantes mun setia, Pak. Wah, lepak ke jeung Jamil coba. Mau nyari pole ring siapa, Pak? Wah, coba boleh pole coba. Lo col terus, Son. Wah, auto lagi lu, Bang. Ari le tolak lagi mata. Nari mau solo. Kalau nampak ke mun setia, Pak, mau so siapa, Pak, ya, Pak. Samson tak aman mundur, Pak. Tarik, Son, dia lur ton anak budung ya. Allah ki nyari mau solo, Pak. Wah, peke boleh tang lajangan. Pahlaku kalah to. Lajangan kalah ari karet orang atau karmon. Mungkin apa Samsonnya kalah to. Son, Apa? aku Jamil kadi ngongkai, Son. Kemah. Oh, Aduh di laut jo. aduh dia lagi Jamil, Pak. Oh, kan apa? Dan ya. Laka pada pae bermakin kok. Gulung, Son. Dulu. Ya sih tak kau Jamil tiang kau nokol, Son. Ah, dulu Mbah apa, Pak? Jadi yang Jamil, Pak. Lah, Son. Cangkok mungkin Jamil, Son. Peta apa dengan pedalonya mana? Pening komil, Samsomil. Tadi apa muslim? Samson muslim. Ada main dengan Ayo. Ada, Pak. Tadi ayo. Oh, ini kacau. Pun bisa Samson. Kayak apa, Pak? Yang bubur kau lagi ke TV. Aduh. Ada kangen apa gini nah, Pak? Ada bak maten je. Coba sampah kaki beda. Kemarin saya takut tokol Jamil dah, Pak. Coba tahu kau aja kali sampah kaki. Lo ning jago boleh kau sakit tengah dasar. Kita pakai tokol Jamil lah kalau tahu sih kok, Pak.
Mi sampai tokol Benson. Kemarin lah, mau sampai neko kan lah kalau langkai. Jemel di bani turun dendon beden son. Oh, jam. Tuh. Acu emon kadung metem bapak ngelok nela orang juga deh. Mau tamu yang menarik, Pak. Itu mas nyaman dan teson jarang meture dah. Yang aku lah karena bare kok. Mon laki-laki arep bu cong jak palo sekep orang cong. Kun Samson, palo teman mundur atau gerbi siapa, Pak? Ya iya son detek son. Todus mulu detek. Ya iya dan yang. Kita kok mulai, dan tak kaya bingko. Korok lele kan. Lo nora tokar son kok tengah lo kuat. Lah bajang ko Pak. Lele lagi bekapi jamil siapa pasti kebe. Lah ada ngaleng biasa, Pak. Ngaleng natan on jalan tak bisa solo ngaleng itu. Ada gerobak, Pak ya. Kok ngentung lo apa ada rajal lu, Pak? Sakit kapi kok son. Anu nak ya. Pada tak jamil. Ila dan dina dan di mumer son. Ya takut dia lagi si pul-pul, Pak. Ah, pekocang. Yo, kan mai dah jong, main tengah rek jong. Aduh, engkau gila teh. Tempeleng Samson teh. Mun setinggung kena bingko teh. Masalah apa jong? Je masalah lajengan teh. Aduh, korang marken mengkeng masalah lajengan jong. Ya bani dah iya teh. Engkau dereng matur teh. Harga diri teh. Tokolnya abang ngureng teh. Iya. Ya wes ayo jong kok senoro aman pengena. Ayo teh. Marah. Son, haram mau ikutin son dem son. Kok apa perang, Pak? Iya teh, senempeleng engkau teh. Oh, dak ram jong mek seke sampai tempeleng Duk jong. marin teh cepah nak kulek lah topat. Teh pengkelono orang ibu ri bingko. Masalah nak apa? Ya cereng keng kala pa mo ngamu tali biasa aku dulu aja mereka lama teh. Aduh, keng lan lajengan pas seke sampai ram Di ini. marin je tang topat kulek RB je milih je teh. Wes kan saya cek sampai daya boleh lah. Pak lengat tu biasa bain, cek sampai ke main tanang. Yo teh. Yo. Ya wes lah daya ya. Ya. Kalau ki lancang urusan dia. Ya. Ah, beli mail. Iya teh. Kau mulai, Pak? Mulai. Ada tuh ya kayak ini kububuan. Wah, kubuan itu sedek ke bun. Nak anak ramai kelak bun. Kami apa teh? Alah, jangan. Nah jangan tuan ya. Iya. Terus dem mah. Ya, gocang jemil bi Samson. Dengan tren pakai gocang pakai ki beda dan ini dan itu. Minggu ada roja ki miram. Pola aja ki beda ki lah jangan boleh bu. Ya iya lo arah apa mondai teh. Tempeng miramnya to anak-anak teh. Pak, kamu datang lajengan. Kau yang kebiaki lajengan kok. Gede cong i Roma aja. Tidak mari beri bentok. Ayo lepas ocol, Pak. Iyalah lah mangkar kada ini. Kemana? Mau celah jangan bingko teh. Rekan pada biar debun. Pahala kau lajengan sekali. Ya wis lah bun kok mau lihat bun. Ibu nyari ngatu lajengan, Pak. Deki pasti sangle, Pak, dangdi, Pak. Tenang cong. Noni dia beri bentok bingko. Lawa kira sangle cong. Soalnya mau ledai ya lah menyerah lah lawa kira sangle. Ayo lepas ocol. Ayo, Pak. Yuk. Bisa pangin ke laut, Pak. Di sini cong. Ayo cong. Ayo, Pak. Dong, 2, telok. Orang dah lagi, Pak. Hari Wah. Aku letak ada pala je, Pak. Lepas kau kapi, Pak. Aja ketong betotok sekali. Betotok sekali je. Sekoning je. Ajo to asyik buntong juga. Bale lo apa lo milih non siapa son mula dia moso. Oh, di sini ya. Sang lagi ya. Lah lo apa? Atau lagi pulang, Pak. Hari mah tenang. Malah sang lek, Pak. Kan di beri sangle orang, Pak. Jual aja sekam aja bale sang le ah. Ada yang lebih buntong ki lagu sang le. Duh, lepas ke, Pak.
Bulu. Pakai Bulu. Samson mu Samson ba. Jo sekemas nguculnya. Wajib. Colo intro. Oh, gua burung arah. Ano nga level ba? Aju level nga na ba? Puso. Kau tu padang level ba? Singapura itu. Dah cakap ada boleh ya apa? Lupa. Pate, ternyata keduri ya sengan tangan nak.